medical tourism sa palangi amna pet topic ada si medical tourism se tawge hai ta raga di akhoi gi manipur da khwaidagi nuai ba climate weather conditions se leyeba ada asi je koina ngasai gi afforestation ga jukul in tawhalaga hena we can take advantage of it. The only thing is political social condition akhoi huzik tawri basi if we can improve si phan bataraga di koi Burma dai lakani adagi Nagaland dai lai Arunachal dai lai Mizoram dai gi bolai aduna sigi sidi yamna akhoi da yamna afaba positive point amani. Okay, and again it's related with climate change. Exactly. Sir James laksage sir muru mapoint laksani mase sir ngasai sir tan pukhalak ka da yamna fundamental oiba point ama hausi lak base maling gi khwai shakti level le pak ne hariba adaga energy ekhoi gi utilization da yam chauna khwai di chauna mafam kan liba United States sigi anuba president Donald Trump je mu lae mage second term haiba tare ma la ka man executive order khara mana sign to ka da hairi je mo ina auto energy gi rights aidana US ki man the US the carbon cut ki pressure yam kan leibane mo je aduga Paris climate agreement da moi na sign to ro se carbon emissions moi cut down to bagi adu follow to ra na moi gi clean energy gi renewable energy gi shift da madu gi transition da yam chong la ke bene and now hojik auto energy right chai then moi gi hanagi fossil fuel sin na bagi ko na thabak si moi mo howrani sin mo hai se sigi concern si da ikoina in the light of sigi another context si da sargi meeting da political rules sigi sina ikoi ki climate change thingna bo hotna bada kadai phawa yamna maru oine khan bi maram di sir ikoina healthcare providers me amna tawdu si di on a very micro level deni work tawdu si and if ngasai political will na tragana establishments in a back to tragadi achow hindrance madu leidoine aduna kadai wai da ahapi na ikoi ki government policy ki through the lobby si kamaina tawnaba pandam thami adagi challenges in kan thambis political kanogi da example to biza ge koi gi Norway da gi oirabra Greta Thunberg kana the mana ziki climate change ki ngai gi iceberg polar areas sing sida adugi melt toropagi adagi akoi samudra gi level wangkalakpa adagi torban gi kango si nimdarakpa aduga land area si lerak oidaba aduda as angang sina hojiki jaga moi gi parliament se de chatlaga akoi gi speech piba demonstration tawba masi mana angang amu ojraga su akoi hojik chahi 35 36 suba angang sina man hairiji aina chahi 50 suba matamda humpu suba matamda akoi panbiriba halaman sina akoi the handover to biram kadoba art si akoi leiba ngamoi dore haibagi demonstration duneba moina piri se aduna sigi keno si akoina mana tori si parliament changaga demonstration to wangang ba khotpa sigi mathak sidai ja hojik every week she goes to different places and brings about demonstration akoi gi angang sing ji meam si keno torga adu haire na haire ga su akoi WHO then other US ki keno meam sina policy program ji change to na ba honara ga su yam kanna keno si drastic change ti propungamdri adu masigi se koina ngasai sir anina su takpire climate change da la isi important health ka kari amari leinari no haise koi gi air ising nungsit akoi gi kano soil ahum si akoi gi mioi bagi health yam important way ahum si loinamak change la agadi or polluted or agadi mol agadi health directly adum chasaliba holiba sor adagidi aina leibakta kana toriba phangai mana masing adagidi ising sigi quality se loin soluk matamda directly health impact di definitely lakadori ni manipur da hojik phajana hengalai si allergic reaction ko skin diseases airborne diseases asthma lakpa soron ngamakta ko je angang macha chahi mari manga da akoina thaina su urakta pot se hojikti sahi ani hum dagi ma sapta di yadaba oxygen pi da di yadaba koi saratan hoi hospital da toin dum thengna biramani ko sigi si definite impact of climate change air quality yarakta bagine ngai air quality si akoi manipur gi pharaga su delhi gi 400 tu yengnaru ge koi manipur gi 70 80 de lei ni si 70 80 si imphal east west chandel
adagi Tamenglong different districts kenaga dorini. Exactly. Aduna akoina mafam amada assume tawraga masi pharaga loini yani haibasi yaroi. Ado akoi hojik yam kanna AHPI na kenu tawningi si akoina government da akoigi tawriba health impacts hazards mayamji kari no climate change lakpadagi akoin thengnari si masina complications kai phangi mioi bada anuba kari laina lai for example sana biriba sai monkey pox adagi adu da mayamji akhoi da mioi bada lai roi da ba pot dem lainas ada la easy kai no da wild forest da laigada ba wild animals mayamji forest si akoina yanthore forest lairaktre wild stocks da laigada ba saga singji akoigi domestic areas da moina changchale adu dagi di akoi da laina si makhan lai sigi si krai yauna long lasting effect lakadagi hai si akoina government da awareness pibam changi kari policy program laga masi reverse toba yagadage aduga healthcare workers singjiga iroina na akoina chatminara kanda karamba mongda tackle toba yagadage haibugi Samatang sida sana yang maru concern nama pukat peri masa ikut syarat humak na hai bakanda Manipur da climate change ki factors mayam ama later ka maru iba ikut ni contributor factors deforestation ki factors ima di deny to garo handa United Nations da Manipur ki academician ama da thamgi ba scientific data ase 760 square kilometer ki forest land in very recent years decade ama ki manung da masi umang ji Manipur da kokthok ki ki wafam ama yam chaw concern am bukhale sigi concern ji sir kayam yam serious oina khanbi masi sir political sai takpi gi maina akoina angang wering da keno se nung tabagi keno se tha train toy sidai da tha manga ama taruk amadi Manipur da nung si adugi matik kan taram leptabi da ada adugi matam sidai da flash flood se koi su thok te number 1 number 2 landslides ki keno se koi itata te ari number 3 da ziki nung si ta gra matung da amuk akoi gi aying bagi chang adagi di sa bagi chang si bearable oiram hojik tadi yimbi indam da dana eta khangba ngam da bagi ingba adagi sa badana AC manung da leitraga di fen ga ji yarak taba ada sigi potsi akoi Manipur da phajana uraba kanone because of deforestation ada hojiki deforestation na akoi da solai ji ngai gi carbon cover dugi kenu duma negative carbon imprint lege da du leiraktre adagi di ngai gi sar na haibiri bo ozone layer myam do akoi na loina mangan bada contribute tore adagi di maduda akoi na laiba ngai gi waterborne diseases adagi soil ga kenu tawgadaba kai haitare mari leina na akoida kanu torokadaba diseases myam do loina hojik akoida phawba phange sigi impact si I think definitely koi hojik chahi traunga kun mamang da leram baduga hairagadi koi yam phajana phangbrain khale okay sir thank you very much I mean I na koi Sir James da laksani was so critically koi na Manipur gi healthcare providers in the yengba kanda koi na handa very recently investigative report am koi thamme Imphal city manung da mod iba chai riba mayam se madida ikoi yamna pukning warning ai oiba nungang ningai oiba se yejang na pi yoliba vegetable vendors ma khaise sig hek nak na bada lei riba se pa phangna mod pa hai batare yamna liquid oiba the semi liquid oiba natragana ikoi plastic mayam ama gak na pumchai chai ga madu marak ta yejang na pi gum yuon ba kot pa ikoi da cha ga do ba pot da yam chaw na hang na ma hange in the same case ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯕ ꯅꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯏꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯆꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯖꯦꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕꯗ ꯑꯦꯟ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯦꯡꯖꯟꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏ ꯏꯚꯟ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯣꯄꯟ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯃꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯝ ꯌꯥꯝ ꯅꯝꯊꯤꯕ ꯃꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟ ꯂꯥꯔꯖꯔ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯆꯦꯟꯖꯅꯒ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯟꯖꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯍꯤ 15 ꯑꯃ 10 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯑꯣꯔ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗ ꯏꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯦꯁ from the hospital masi treatment plant ama hospital gi du da leijagadong akhoi ETP haisina akhoi hospital du da akhoi chamba khotpa amot akai ising gi saruk myam se asi gi sina akhoi ETP aduga STP sina akhoi toilet kumba de gi tholakpa myam se asi animak si gi toan toan ba treatment natraga atopa kra kitang advance oiba kenu dadi animak combine toraga STP and ETP treatment plant taina adugi potu yaugadamne okay adi sigi treatment plant si yaudragadi hozik hospital si renew tobada natraga inau nauna ai registration tobada government of manipur gi medical directorate na pidre aduna sigi yamna aphaba kai haitare change haitare government ki taraf tagi masi tobudagi ngasai gi akoina thadu kharaga chu treated oiba effluent ETP si akoina amuk treat tawraga khongban da thadaba matamda so oidabagi mongda hojikti taunare adagidi sigi matak sidai da akoina ETP STP si treat tawraga amuk reusable oiba akoina masigi ising si thakpa mak yabagi keno dusu leidoini adubu mayamna hangoi banina thakpa mak season adragasu toilet ki flush kumba akoi gi garden gi ising chaibagumba lei gi chaibagumba adugumba dum season abadum yare sisima akoina tawre adagidi inau no boda akoina hojik hospital gi dasu keno torisi hanadi all existing hospitals si ngai sarnasu akoina takpigre hospital singji relocate torpe yabagi chances si aduki matik wangkhade hai because of the expanding population adu koina leiri hospital ji leibam ji chanaraktaba aduna adugi potusu in the near future lakpagi chance leidori aduga ahum subada ngasai akoina hujiki tauriba hospital duda chatnariba ngasai lu nanbagi adagidi akoigi isingi adagi amona kai pithokpagi kenosi akoina kano sidais da chanaiba patient sida adagi akoigi laiba kano myam sidais da patient party myam sidais da akoina phajana hospital dugi kai haitare area manung sidais da thetpa khotpa karino akoina taurise yam transparent manner da madu tawbam changi so that akoina tauriba potsi karida taurige aduga neighboring environment da pollute tawde haibagi kano du tawnaba okay loisala kuda ngasai gi retribution gi do yam phajaba question aina su kitang kano tawningba ada retribution se for example manipur gi oina di government of manipur na tobiba yagadori si ai gi personal suggestion gi kano ni every district ta deforestation torisi afforestation khwaidagi yamna tawba si akoina in terms of budgetary allocation dani khangde natraga akoigi facility pibadani khangde policy protocol gi pibadani khangde khara hena monda pibiba okay khwaidagi green ohenba district ta khwaidagi phaba performing district ta for example imphal east in khwaidagi green oiba district oirigadi monda maximum benefit pibiba government policy and plan aduga tamenglong na khwaidagi oirigadi monda pibiba sigi potsima tawragadi it yam phagadra in khale ani subuda government of manipur sina india government da akoina north east of india and the himalayan belt si akoigi india gi lungs ne aduna sigi lungs si mulandana ba hen yokatna ba akoigi kwaidagi neighboring the just livid examples ekoi bhutan ni kwaidagi number 1 negative carbon footprint leba country si bhutan madu matau tambo ina why don't akoigi north east government myam sina state ki government myam sina government of india da we also want to increase the afforestation area akoi lungs to hengana ba adugi da budgetary to ana kanoma sai kanona miraj naibi doin tak na ba beautiful point sir adugi mate phase sa kitang di related oidre climate change ka but ekoi health care providers ikadi related oiba point amadang sa present jarake sigi je highlight hadaki side address to wadra haibigi wahang dudi ekoina health care providers sing gi social responsibility madum lay as a part of that social responsibility sugumba content ama awareness ama ai public ki da mukta sinbiri ni ko masina ta social responsibility mayam su
tawbiromgani and among the challenges amaina pick up tawjarakanda ekoi public no ubada yam chawbaje ekhoi ngasai critical oiba point am high road ni na ko amai makeup to no asa am pusanjani was ngasai hostel sing soft target oibas ekhoi mock ki oiba yai then kulai pai basing ki oiba yai then pai da basing ki state ki oiba establishment ki oiba yai anytime the ekhoi doctor sing ji kulai pai banate moi ni pai bu kulai ji di miyam save to no badi adu mi maham to no badi nate basa ko aduga doctor sing da natraga healthcare providers sing da hospital sing da any eventuality ma unpredictable circumstances ma lakpa matam da hospital thuai ba khai ba mai tha ba doctor phubi ba chai bi ba then paisa lo ba negotiate tawraga sugum bagi tangkak jam toin thokhe ba ko ado ai ngasi je ai sarna ya ba pibi raga ai na panjaning mani ko ai mamang da ko sarna post ang tharakhi ba thagalakhi ba ai ko doctors entrepreneurs are also patriots na post ang thagalakhi entrepreneurs sing sulai bak ning bane mai pak nu siba kangu ne madu post it went viral sagi interpretation kai no khangde but mi myam sina magi mai thok pe interpret oi tong na gi ba ko aduga it went viral aduga adu manipur gi mi myam amane am appreciate tong no point am oi ke adu ai sarda mu lak sini sina sigi hospitals natraga doctors kumbada yamna soft target oina moise yam line hector vulnerable ohen ba yabagi situation am lei ba sigi oibe issues e hanaki conclave se address to bigadra sa se de kai habini directly the address the koi hojik tawgiroi indirectly koi gi AHPI gi through da koina hojik si sinjar aiba keno is also one form of addressing hojik ki problem ji tawrpa ada akoina leijariba or healthcare pijariba environment si it is the same society mayam na leibiriba society do su akoi su leijari ni adra akoi gi mayam na society da thengna biriba difficulty mayam si doctor sing sino su dum thengnei haiba atei akoi da top na target to mak natraga su atei mayam da su dum tawbiromani ada sigi pot si akoi na AHPI gi mathau ji akoi na tawdoi si akoi gi healthcare providers mayam si sarna takpiri dumaina akoina united oina body ama akoina pusanba maduma akoi khara ngame ani subada akoi gi leijariba body si how do we enhance our akoi gi capabilities kai haitare healthcare pibada khwaidagi phaba level of quality madugi yaunaba competitiveness ko madugi numa akoina develop tawnaba AHPI sin tawjari adagi ahum subada quality assurance mafam amada say for example koi sir palingi hospital da changurakan da siza hospital changuragadi ai si kano phagani natraga siraroi hospital sida operation ama tawragadi quite successful oini haibagi aigi thamoi da phaujaba kano do madugi du akoina mayam da praja da pibam chang develop to bam chang CP gi haragadi quality si akoina porakpam chang quality si kanam porakani mapan lam da tawriba manipur dagi nataba atop mayam si akoina tinaraga moiga toina akoi gi training lawraga akoi quality si at par with outside India as well as India adugi level da porakpam amagadi mayam na akoi gi trust si hengalakadoine ada quality porakpagi issue ji kaino da quality hengalan gi haragadi paisa changi ado with quality is without cost lakte so with quality definitely cost hengale ada akoina akoigi economy lejadaba manipur gumba mafam amadi huji problem ji quality porakpaga adagi paisa leitabaga economy leitaba siga akoida kitang contradictory oibadugi major problem dine ko huji phaujari okay ada mira sangsa haibiriba healthcare providers ki violence koi marakama yamna kanu wen tawrame hujik tawragasu khara sum di handarakpra in khale adu mayam prajagi kai haitare khangbirakpa bhab thabiba akoina tawjari su prajada asigi kenosi information ji pinaba share tawnaba madugi kenoni khongthang okay ekoi sarna kitang tiena amdanga ai hapcha hoge haw hangamdanga ai sarra duga hanga lotion jage sa ekoi ki health care ki facilities e manipur da masigi qualities mamang da ekoi Myanmar ga manipur gi oiba kitang hojik hojik socio political conditions ji later ni mamang da haidar
ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯏꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯄꯥꯂꯤꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯊꯝꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯝꯄꯤꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯤ ꯁꯔ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯋꯤ ꯀꯦꯟ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯥꯔꯖ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯁꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯦꯟꯁꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ facility and treatment si adum yarabra ne khanjai at par with India as well as outside. For example, akoigi keyhole surgery si koi sarpalin gi da akoigi 2000 gi mamang da 1990s ki adwai gi kano du da adum hobi rakhi bane ada aduna sarna hobu matam si da akoigi north east India di lai da na whole over India gi ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯟꯅ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯜꯇ꯭ꯔꯥꯁꯣꯅꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯄꯦꯜꯒꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯦꯟꯁꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯞꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯪ ꯂꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯗꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯣꯁ ꯁꯣꯠ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ngasai mirasna habi gidumaina air quality fai environmental quality fai greeneries yam lei masigi advantage lauraga koi competency lere skill lere soft skill develop tobam changi how to handle people from outside aduga at the same time koi sarpalingi yamna thawai tana kan tawjaba medical tourism sarpalingi yamna pet topic ada sim medical tourism se tawge haitaraga di akhoi gi manipur da ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯋꯦꯗꯔ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯐꯣꯔꯦꯁꯇꯦꯁꯟꯒꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯤ ꯀꯦꯟ ꯇꯦꯛ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯏꯠ ꯑꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯊꯤꯡ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯐ ꯋꯤ ꯀꯦꯟ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯁꯤꯁꯤ ꯐꯍꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯔꯃꯥꯗꯩ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯩ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜꯗꯩ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯒꯤꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃꯅꯤ. Okay, and again it's related with climate change. Exactly. Okay, yam nuhajai.